ekseni wahlela ukuba uzathatha bonke abantu abaqhakathekileyo babuye wabanxusa beza bangena phakathi komhlangano nalo angazi kumbe laselisiyatshona ilanga kodwa engikwaziyo ukuthi baqala ukukholisa kwabamnandi okokubana inkosi yacabanga ukuthi kakumnandi xa ingenzanga ukuphambanisa okukhulu. Inkosi yasicabanga ukuthi ukuze ngenze kube mnandi kakhulu yilokho engizakwenza, ngizahamba ngiyethatha izitsha phakathi kwethempeli likaNkulunkulu. iBhayibheli lithi lona kuncwadi kaDaniel isahluko ngesika 5, inkosi uBelshazari wenzela izikhulu zakhe eziyinkulungwane idili elikhulu, wanatha iwayini kanye lazo. uBelshazari esalikholisa iwayini walaya ukuba kulethwe izitsha zegolide lezesiliva uNebukadnezari uyise ayezithethe etempelini eJerusalema ukuba inkosi lezikhulu zayo labomkayo labanye abafazi bayo banathele kizo. Labantwana babangumsindo ukuba banathele kuzo. Banatha iwayini bamdumisa uNkulunkulu, badumisa uNkulunkulu besiliva, badumisa uNkulunkulu besiliva lensimbi lesigodo labelitshe. Kwahle kwavela iminwe yesandla somuntu yabhala emdulini obhadiweyo wesigodlo senkosi maqondana lokuthi loluthi lwesibane inkosi yabona isandla sibhala. Verse 6, yasiphenduka ibala layo lemicabango yayo yayethusa, kwaxega izitha zayo, kwatshayana amadolo ayo, yamemeza ukuba kulethwe izangoma lamakhaladiya labafundi okuthiwo izinkanyezi. Yathi kulaba abahlakaniphileyo baseBhabhilona, lo ofunda lo mbhalo angitshele incazelo yayo uzagqokiswa okuyibubende, agqize iketane legolide entanyeni yakhe, abe ngumbusi wesithathu embusweni. Base bengena abahlakaniphileyo benkosi behluleka ukuyazisa inkosi lokhu eyayikubonile. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. iBhayibheli lapha liyasivezela umumo owawukhona eBhabhilona, umumo owawukhona inkosi uBelshazari ize yenze idili elikhulu. Ngifuna ukubana ngenze kube kanje. Ubusuku bokucina boBhabhilona bungumfuziselo wobusuku bokucina bawona lo mhlaba. Angikwazi kumbe ngihamba labantu yini na? Ubusuku bokucina beBhabhilona yibusuku bokucina bawona lo mhlaba. uCyrus oweza kudiliza imthuli yaseBhabhilona wayeza kungena amasango evuliwe. Kumele uJesu oza kungena phakathi kwedindindi elikhulu. At that time dindindi will turn into disaster. Yilokho kuzakwenzakala. iBhayibheli liyasivezela ukubana inkosi yabiza izincazi zayo, yabiza amakhosikazi ayo, baqalisa ukunatha. Ngifuna ukubana ngeke ngisondele eduzane la ngekhaya. Kathesi ukuhlobonga sekuhlonitshwa kakhulu. Kathesi ukuphinga sekuyinto nje engani kayilanto embi, baze bayinike ibizo bathi yipandemic yalezi insuku. Umjolo amajaha ayatintana amantombazana ngani ngumthova owenza ipick and drop, abalandaba ukuthi benza ngayiphi indlela.
ngifuna ukumemezela ukubana masinyane isandla sizabhala emdulini kuza kwenzakala ngayona le indlela. Ngifuna ukubana ngilazi sezihlobo zami ezithandekayo nxa kade licabanga ukuthi ubudlozi sebuthuthile obabuseBhabhilona, ubudlozi sebuphenduke kakatsha. Kathesi there is a generation of young people esingenile kangaka ekukhonzeni amadlozi. Ngiyabona ubuso benu buyamangala. Mhlawumbe umntanakho ocabanga ukuthi ufunda iBhayibhili usephakathi kobudlozi, uyakhulumisana labo khokho. Kathesi kabasakhulumisani labo ngokuyatshaya amangcwaba, sebekhulumisana labo ku internet. Ngitsho ngendlela enjalo ngithi mina lo Sathane waseBhabhilona usephendukile ukubana azobhula sangoma. Umntanami uyagula, kwenze njani? Ngifisa ukubana ngazi okwakusenzakala eBhabhilona masinyane sekusenzakala phakathi kwethu. uBelshazari wenza idili leli. iBhayibhili lami lithi lona kuvesi ngelika 4 bathi benatha iwayini kwakuyinkonzo ababelayo. Sikhona yini na? Benatha iwayini kwakuyini? Kwakuyinkonzo, ngoba iBhayibhili lami lithi lona bakhonza onkulunkulu begolide, bakhonza onkulunkulu besiliva, bakhonza onkulunkulu bethusi, bakhonza onkulunkulu besigodo. Ngezinye indlela bathatha ithuba lokunatha iwayini ukuze badumise izithixo zabo. Xa uyawusazi kahle isithombe esaphutshwa nguNebukadnezari, badumisa onkulunkulu bezitho zonke zalesiyana sithombe. Besenza njalo, omunye umtshumayeli uthi yena, then a hand came out of the sleeve of darkness and then began to write a handwriting on the wall. Mene tekele ufasini, yaqala ukubhala inkosi emdulini, yathi mene tekele ufasini, ulinganisiwe esikalini, wafunyaniswa ulula. Ngaleso sikhathi inkosi amadolo ayo aqala ukuxeka, yaqala ukushaywa luvalo olumangalisayo. Inkosi yesaba kakhulu, yathi sokonakele, ngenze njani? Yabuza izanuse, yabuza abathebulayo, yabuza abe horoscope. Namhlanje abanye siyabuza ku horoscope ukuthi ngigade yini ngiye eHarare kumbe ngingagadi. Uyabufanana lo Belshazari obuza izanuse, the star gazers ababekhangela inkanyezi bengabona ukuthi inkanyezi zimi ngale indlela, kuthi ukuthi kuzahamba ngale indlela. Abanye siyabuza kwabakwaziyo amaphupho ukuthi atshoni. eBhabhilona babekhona ababechasisa amaphupho ngasona leso isikhathi, babechasisa ngendlela yokuba inkosi yayisazi ukuthi kutshoni konke lokhu, yayingasoze ibe semnyameni. Kodwa ngalesi isikhathi le indaba yayingayisiyo yezinkosi yezanuse zaseBhabhilona. Ngalesi isikhathi indaba yayingeyasezulwini, eyosimemezelo salokho kuzakwenzakala emhlabeni. Masinyane wona lo umhlaba kuzamenyezelwa mene ethekele ufasini. iBhayibhili liyasivezela ukubana ubusisiwe umuntu ohamba ngendlela eziqondileyo, ubusisiwe ongahlaliyo nabaklolodayo. Yena uza kufananiswa nesihlahla esitshaliweyo eceleni komfula esithela izithelo zaso ingunaphakade. iBhayibhili nxa lisivezela njalo litsho ukubana ekupheleni kwesikhathi kuzaphephuka amakhoba endaweni lapho kukhanya ngani kulamabele khona. iBhayibhili nxa lisitsho njalo lithi lona izinkanyezi eziningi ezikhanyayo ekucineni sizangena emnyameni zicime. Litshoni iBhayibhili? Litsho ukuthi phakathi kwabangikhangeleyo abanye kuza kuthi nxa kubhalwa mene thekele ufasini, uSathane uBelshazari wawona lo mhlaba nxa eqhuqa amadolo, labo baza kuhlanganyela ekuqhuqeni amadolo ngoba kabazange babe nobudlelwano nenkosi yamakhosi nombusi wababusi.
uyabona nxa ungumntaka kaNkulunkulu kabakunxusi emadindindini ale disaster. Nxa ungumntaka kaNkulunkulu bayakuvalela phandle kuma program emhlabeni. Nxa ungumntaka kaNkulunkulu bayathi hayi lo ungumfundisi yekela singamthinti singambizi ezintweni lezi. uDaniel wayengabizwanga kusona lesi sigaba, wayengekho, wayephandle. Angikwazi ukuthi wena uyabizwa yini, bayaqhubeka yini bekhuluma inhlamba wena ukhona, bayaqhubeka yini bekhuluma pornography yomlomo wena ukhona yini, bayaqhubeka yini besenza lokhu ngoba nxa umntaka kaThixo efika endaweni inhlamba kumele ithabalale ngoba sokufike izulu. Nxa ufika umntaka kaThixo endaweni ukukloloda le corruption kumele ifike ekucineni ngoba sekufike umntana nezulu. Kodwa ungabona beqhubeka ngezinto zabo bathi bona le inhlanzi yalapha vele iyafanana labakhona lapha. Bathi bona vele kuyafanana akula mahluko. Zwana sihlobo sami esithandekayo, it pays to be in the minority. Kuqakathekile ukubana ube sexukwini elincinyane. Ngiyake ngafika emfuleni and the last time I checked it is on inhlanzi kuphela ezifileyo ezigeleza lamanzi, eziphilayo ziyaphikisana lamanzi. Nxa egeleza isiyale zona zintsheza zisiya phezulu. Ungabona uhamba labantu abanengi kudala wafa. Ususedilini lika Belshazzar, masinyane isandla sizabhala emdulini, mene thekele ufasini, ulinganisiwe esikalini, watholakala ulula. Ngakho kumele ulungisise indaba yakho. Ngiyananzelela sihlobo zami ezithandekayo ukubana ubusuku bokucina bomhlaba sobusondele, ukuvunwa komhlaba sokusondele. Inkosi ibiza abavuni bayo maduzane, inkosi iza kuqhaqha isibhaka. Kodwa abanye bazabe bevale ingubo zabo bebukela ipornography. Kodwa abanye bazabe bedelete lapha ezulwini kuseva ama message abawakhulumayo. Yebo masinyane ubusuku beBhabhiloni buzafika masinyane lapho inkosi ezakuthi kuphelile. Olensila kahlale elensila, olungileyo kahlale elungile, lo oqotho kahlale eqotho. Masinyane inkosi izabuya ngodumo, izoqeda umsebenzi weBhabhiloni. Wena uzabe ungaphi? Uzabe ukuluphi uhlangothi? Angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, but I can feel how it can be like. I can just imagine how it should be like. Ngibona isandla esincinyane siphuma empumalanga sisondela emhlabeni. Nxa lesi sandla sisondela emhlabeni, phakathi lapho kule nkulumo, inkulumo bani sesisondela emhlabeni. Kulabantu kumele bavuke bevuselwa kuKristu Jesu abenze intando kaThixo. Ngakho ke Gabriel, you must take the trumpet and blow it so loud. Kumele uthathe itilongo ulivuthelele kangaka. Athi kangakanani inkosi? Abese sithi yena vuthela itilongo okubana laba abafileyo befele kuKristu Jesu bekakadlele isandla sikaThixo bazwe ilizwi labo limemezwa emathuneni. Vuthela Gabriel. uGabriel ngelihlo lenhliziyo ngiyambona ithatha itilongo, angazi kumbe ibandla likhona yini na. Ngiyambona elithatha itilongo evuthela itilongo. Nxa elivuthela akukho lutho lwenzakalayo emhlabeni, ngoba iBhayibhili liyangitshela ukubana ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba alikho igama esingasindiswa ngalo ngaphandle kwelikaKristu Jesu, inkosi yamakhosi, umvelingangi, ukhozo lazula eGibhithe kwanyamalala amazibuko. Yebo, ingwenyama yomdeni wakwaJuda iyalithatha itilongo. Into lengani ngizayikholisa ngedwa, angikwazi kumbe wena ukhona. Uyalithatha itilongo uthi yena, now is the time that my saints will be redeemed. Now is the time that I should save them from the darkness. Now is the time that I should redeem them. Isikhathi manje lapho kumele ngikwenze khona lokho. Hayi mnandi indaba
endlebeni yezihambi ezazula kude nekhaya useduze abuye ngodumo ubuhlenge azobhala mene thekele ufasile usokuseduze ukubana azoyihlukanisa amabele namakhoba sokuseduze ukubana azolungisisa indaba egobileyo sokuseduze ukubana azoqedisa indaba emhlabeni iBhayibheli liyasivezela ukubana yena phela nguye uMikhayeli indunyana yezingilosi inkosi yezingilosi uthi letha ngapha ithilo ngelihlo lenhliziyo ngiyambona elithatha ithilo elithuna ngana ngikholise ngiyedwa ukala lizathi likholisa mina sengikholisile ngiyambona elithatha ithilongo elivuthela ukuqaqamba kokuqala ukwehlela emhlabeni umhlaba udiyazele njengesidakwa ngoba usizwa umdumo ohlukileyo ukubana lo mdumo umvutheli wawo nguye wathi yena amagagasi okuziphakamisa kwakho azahamba ayogcina lapha nguye wazunguza isandla umhlaba wagcwalisa izinkanyezi nguye wakhuluma izinto zabakhona abantu namhlanje kabekho ukukhala kwaloluphondo kakufanani kwehlukile ngenxa yokuba kwehlukile umhlaba uyashaya isaluthi uthi busa nkosi yamakhosi busa kuze kube phakade King of Kings and Lord of Lords ruler of rulers ndonsakusa ngwenyama busa isikhathi sakho izingilosi zizithi zona hawu kathi uyavuthela kahle kangaka zithi ngcwele Nkosi Somandla sizadumisa wena ngovivi lobusa amaviri ale inqola athi dumo kuwe Emmanuel inkosi Emmanuel ingilosi zisithi ungcwele inqola isima laphayana emkhathini avuthele ithilongo ilizwi likaThixo omnye umtshumayele ngimthandayo kakhulu ujayele ukuthi yena ufuna ukuthi abe sephakathi kwengcwaba ngoba ke kumnandi kakhulu nxa uphakathi kwengcwaba kula nxa uphandle abe sesithi yena nxa ubaba embiza alina yena nxa ubaba embiza ngenxa yokuthi uyabe selele kangaka ethulini ahotshuthuli abe le flu yokuqina eza kudubula ithuna athimule ithuna lidubuke abe sechibilika athi wengcwaba lungaphi udonsi lwakho wekufa angaphi amandla akho ngaleso sikhathi uNkulunkulu will turn the force of gravity upside down uza kuyichibilikisa abe sesithi bantwabami sekuyisikhathi sokuphapha okwelinye ilanga sizondiza sisiya ekhaya ezulwini ikhaya elethembekayo lapho kungekho inkathazo ikhaya elethembekayo lapho kungekho inflation ikhaya elithembekayo lapho kungekho deflation ikhaya elethembekayo lapho kule salvation yikho lapho esiyakhona sesenyuka sisiya ekhaya ngisendleleni ngizafuna ukubona uMeshaki lo Shadrach lo Daniel ngike ngibabuze ukuthi kanti kwakunjani esithandweni somlilo yabona abafana lawo bazangitshela ukuthi uyabona siphakathi kwesithando somlilo kulento eyenzakalayo the fire furnace turned into an air conditioned room kwaba ngani kulamafeni saqalisa ukuhamba noJesu ngifuna ukubona uEsther ngithi kanti wena wakwenze njani ukuthi ezweni lokuthunjwa ube yindlovukazi ethi ka umboni yini na I am a royal priesthood called out of darkness
darkness into his marvelous light. Ngizafuna ukubona uMateyu ngithi wena imfuyo lelizwe lihle kangaka ukutshela uthi hayi awuzange unanzelele indoda eyama phambi kwami yathi likhona izwe elihle impela okwedlula leli elisemhlabeni. Ngizafuna ukubona indoda ogama layo linguNebukadnezari. Uzantshela uNebukadnezari ukuthi uyabona ngatshayisana laye mathupha uThixo. Then he took me to the university yaseBush where I got the degree of humility. After 7 years I graduated with a PhD in humility. Ngazehlisa ngazi ukubana kukho inkosi ngaphandle kwenkosi yamakhosi. Ngizafuna ukumbona uShadrach, yebo ngimbone uDaniel, yebo ngimbone uHosea. Ngase ngibone uDaniel ngimbuze ukuthi kanti emgodini wezingwenyama kwakunjani. Izantshela lindoda ukuthi hawu awuzange unanzelele ukuthi mina ngangiphakathi kwengwenyama yomdeni wakwaJuda. Izilwane zathi zingibona kulokuba singihle sabona esinye isilwane sakwaJuda yikho singangidlanga. Ngizafuna ukuthi nxa sengibabonile ngikubone lawe, ngikubone lawe, ngikubone lawe, ngikubone lawe, lawe ngapha emuva ngikubone, lawe ngapha ngikubone, lawe ngapha ngikubone, lawe ngapha ngikubone. Ngaleso sikhathi sizabe sihlabelela sithi lifanele iwundlela ahlatshwayo ukubana lisigezisise ngayi igugu igazi linamandla ukugezisisa. Ngibona Isirayeli bomvu umthombo oshonayo wona ungamandla kaJesu. Ngase ngikubonile I would love to put my hands in the nail prints of that man who saved me. Ngizafuna ukuyibona leyo ndoda. Ngithi ngiyabonga thina esasibizwa amasela egwamba ngoKristu Jesu sesihlengiwe. Ngiyakubonga Baba. Umthandazo wakho namhlanje kuseni uthi Jesu mene thekele ufasini kabhalelwe abanye kangabhalelwa mina, kabhalelwe abanye angabhalelwa mina. Mana ngezakho izinyawo sithandaze ufisa ukwethula isono na akho namandla ekazini uzohlanzwa kulo wena akho namandla ekazini akona amandla ekazini elehudlu akona amandla ekazini elihle abakhethe uJesu njengenkosi lomsindisi. Abathi bona namhlanje asilamanhloni ngaye lo Jesu. Sacela ukubana baphakamise izandla lapha bakhona abakhethe uJesu njengenkosi lomsindisi. Nabamkhethayo njengamanje ngikhuluma ukhona khetha uJesu njengenkosi lomsindisi. Phamisa isandla sakho lapho khona. Nkosi libusise bantwana, Nkosi libusise dadewethu, Nkosi libusise mama, Nkosi kubusise ngale emuva. Khona umunye phamisa isandla sakho, Nkosi kubusise phansi kwetenti ngale. Khona yini na phamisa isandla sakho. Yamusa uJehova ekhulumisana lenhliziyo yakho ufuna ukubana umkhethe abe nguye okuthungamelayo okuqondisayo empilweni yakho. Khona yini na Nkosi kubusise ngale, Nkosi kubusise ngale, Nkosi kubusise ngale, Nkosi kubusise. Kube uphamisa isandla sakho, kube uphamisa isandla sakho. Khetha uJesu njengenkosi nomsindisi. Uthi wena namhlanje ngilama
manhloni ngaye lo Kristu Jesu ngoba ngiyazi ukubana nguye ongihlengayo. Khetha uJesu usimbusise. Sacela ama-asha sibancedise beze lapha phambili sibe lo mthandazo oqakathekileyo laba bakhetha uJesu njengenkosi lomsindisi. Siyabonga. Cela ama-asha besiza ngaphambili lawe siyakunika elinye ithuba lokukhetha uJesu ekuseni. Sibavulela indlela ngapha labo baqakathekile, sibavulela indlela ngegama likaJesu. Ore sitawusinika ingoma akhona amandla egazini likaJesu. Nawe ngawukhona ekuseni, here's an opportunity yokukhetha uJesu. Amaviki amabili sibebezele ngoJesu ozayo futhi. Othi nakhangela ngiyeza yilo mvuzo wami kunika into ngalo njengemsebenzi yakhe. Ngawukhona naye woza akhona amandla egazini likaJesu. Where there is power kulapho ekuseni lapho uJesu abiza khona abantu. Wajana all power and all authority has been given unto me. uJesu akhethi imhlobo, uJesu akhethi age, akhetha abafudileyo, akhetha abalemali, akhetha abangcono, bathufina laba athi wozani kimi lonke elisidwane elithatheleyo. Mina ngizawuliphumuza wabakhona amandla egazini likaJesu. Waza ngoJesu nawukhona sonke sibelele wena. Come forward abafundisi bekhona. We need to have a special prayer. Ngawukhona woza ngoJesu. Ngawukhona lokho esimunika ithuba ngasona lesisikhathi ekuseni kubana akhona amandla egazini likaJesu. Now come and join us. Wabi namahloni ungesabi inkonzo leyi ibelele wena, sibiza wena kwaJesu ngegama lenkosi. Awukhona baba woza phambili. It's not late. Alokhe khona amandla egazini likaJesu. Simelelo yedwa, simelele wena woza phambili. Akhona amandla egazini likaJesu. Akhona tata wethu woza phambili. Sakhona mfowethu woza phambili. Wabi namahloni woza phambili. Khona omunye woza phambili kwasiwezile kahle. Awusiza phambili simelele omunye. We are about to pray. Akhona amandla egazini likaJesu. Uyafisa wethula isono. Uyafisa wethula isono. There is power in the blood. Akhona woza phambili lokho simelele wena. Sibavulela indlela abaza ngaphambili. We are waiting for them. Namhlanje lusuku baphehlelelwa baqale ukambo olutsha loJesu. Siyabamkela lokho simelele wena. Hayi nawukhona usiza. Wewe ungcwele khuluma laye kampo. Woza phambili ngegama lenkosi. Akhona amandla egazini likaJesu. Akhona amandla egazini likaJesu. Sesikhuleka ukhona omunye lapho sesikhuleka. We are about to pray. Ukhona simelele wena. Simelele wena. Sekhona umfundisi ungalo phambili ngapha. Sekhona umfundisi ngapha phambili. To give us a prayer. Lokudedicate abanye abaqala ukambo loJesu. Lapha ukhona sesikhulekela umfundisi wa pray. But isikhuleka vele kakulama akwethusi lokho. But when nxa usizwa ubana leli lithuba lokubalekela umnyama ngegama likaJesu. Sicimezile. Thatha isinqumo uze phambili ngegama lenkosi. Funa amehla abantu angakusinda. Funa abaningi bangakukhangela ubone kunzima. But mina ngilapho ukutshela ekuseni ukuthi today is your day of salvation. Izulu lilindile, kalilindelanga abanye abantu. Vele kulindele wena wedwa. Kulokuthokoza ekhaya ezulwini ngesona esisodwa. Ngasibona bonke belapha kule dilele esabekayo ekhaya ezulwini. Fundisi uyasikhulekela nxa usizwa ukuthi inhliziyo iyala. Inhliziyo iyatshaya. Uthi akuvumi ukuthi ngekudla ngaphelelwe appetite. Pave away. Today is the day of salvation. Uyasikhulekela mfundisi. Siyabonga hlobo zami. iBhayibheli lithi yona bonke abamamukelayo wabapha amandla okubizwa njengamadodana namadodakazi akhe. Yibo labo athi yena
abangangihloniphanga phambi kwabantu nawo nami angisoze ngibahloniphe. No siyabonga kakhulu ukuthi abantu bakamlimi bezwe ilizwi lamlimi ngoba yilo lodwa eselisele ukuzwakala ebantwini. Siyabonga kakhulu asiqhubeze sikhulele baba wethu nathi thuba lokusindiswa kwemphefumulo yethu. Baba siyabonga izwi lakho elisinxusayo baba, ngamathuba siseselawo njengoba amathuba wonke evela kuwe. Siphe umoya wokuvuma ukusabela ilizwi lakho baba. Siyabonga nampa amadodana namadodakazi akho asebelizwile ilizwi lakho. Ngiyabakhulekela msindisi wami ukuba njengoba impilo ikhona phambi kwabo, msindisi wami bagcine esandleni sakho, bavikele kiko konke, ikakhulu baselebrate into abayenzileyo ukukhetha igama lakho baba. Siyabonga banalathi ngoba nasoze sithiye sisodwa uJesu msindisi wethu. Amen. Alright, sizavala inkonzo yethu. Sorry. Ucela ama-board members onke esibhodeni ngakathesi ngemuva ngapha. Ama-board members onke esibhodeni ngemuva kathesi. Labanye abafisa ukubhabhathizwa ababuye kathesi emuva ngapha. Ithuba lonke lisavuliwe. Number 114. Sizavala inkonzo number 114.